fua male pa o Sāmoa e ase I ope atu I so manatu pe anga lea ia te o e mahau e pa asino ia so pa apenei ma eule mata mo fie malelei atu umio o amio pa anupo pe alo pa I solo I papo ele manuia le nata umakainga e tau vale ai o e malo ainga sila sila la ia I le aso o aina ilu ilu matalo talo I le paia te le wao fio mai le sile vi inga le papetai nai loa e aso mua e papenei le tua mai e roa malelei Masina sila sila la ia I le aso o aina ilu ilu matalo talo I le paia te le wao fio mai e sile vi inga le papetai nai loa e aso mua e papenei le tua mai e roa alelei Kuole atonu wa e sauni mai po I le anganu le pau tau pa ia ole ausu awa I ole atasi ai le tu ai au te pau tua tu mo le aso tu mua mapule alo pa ia saramo la wanganu ia pa a kersiano ai le me mana ia telele la po sila sila la ia I le aso o aina ilu ilu matalo talo I le pa ia tele wao fio mai le sile vi inga le papetai nai loa e aso mua e papenei le tua ma e uloa galelei le tua matausi o lo pa alu penga le tasi ali o lo na lua o le pau patua tangai le lei me ai talia I le sua tau lele a foi matai tolua uno pa mauni I lau tatua ele sala upu mayana mua ole ala lava ole pule ole tatua sila sila la ia I le aso o aina ilu ilu matalo talo I le paia te le wao fio mai le sile vi inga le papetai nai loa e aso mua e papenei le tua ma e roa galelei Ali yo mea mama e ui mai luma pe
le tau paloma I tua pusa E po I le ai nga male ulua puta Sila sila la ia I le aso O ai na ilu ilu matalo talo I le paia te le wafio mai I sili le ringa le papetai Nai loa e aso mua e papenei Le tua mai lo wagalelei Le apai ulau pese I pai pe au O lo alanga mai matawa nau Talompa isio lato nau nau Ia tato mawale ora le pavavau Ai amu ia po I lato ia Wasau tua lasio lato manu ia Le ngatai lalo nei a olunga Pe ale langi le soifua Sila sila la ia I le aso O ai na ilu ilu matalo talo I le paia te le wafio mai E si le ringa e papetai Nai loa e aso mua e papenei Le tua mai uno wagalelei Nei musika tuai ia I le whawhongwhanga le tātua tunu le Young Lovers ia longo ia le fua ma le pao ia I le nei fo I vaenga o le tautua wha wau le si whonga le rau mua le fo I ua mapu le tātua ofisa au tui Wellingtone ia o la fo mai fo I le wha wawina ia I se tautua I lona ofisa I le vai PNA Sāmoa o te moai whaatal whatu le pa ia malu si o tātua tunu pele o wō mapaanga wa mau le awanoa tātou te mafutai fo I le nei aso. Ia I lunga o peau mga alungalo lea, ia tātou whaasoa, ia ma tātou whatu fo ni tāla I meola o te tupu le tātou o te nuk mawholinga le nei amatanga o le vai aso, o le aso whaai u le nei aso tolu sa formalitasi, i o le nei fo I masina, ua sola fo le masina lona tolu, o le lua awhenua se funma le lima la tau wia, tole. Ia, o fia, ia, o toe iwa nei masina leo lo o te toe o le tausanga, ia, o na mai a fwoi lea o le whaanga aso longa, ia, ai tūlanga o iai Sāmoa le nei aso, mai tau tūlanga le tau, ia, whai ampalasi nei ti munga, ai, o le whai unga le vai aso, na a matan matu whalonga nei peila o nei, le patatu o whai te tili, e mo wila fo ile ai mo wala lalo ala wila o te moni mau atu langa sa o isa vai I sa taua le fai unga la vai aso fa tau fo I mei pia I le aso to nai ai le pole le aso farile malama le aso to nai te ale lua I le vaveao so le ai matua I o te I vo ile le ai le na wa una le sa moni mau fo ini sa mate
le se matua matu tu e fa longo le se patatu vele pa le tele o le fight tili Sāmoa mantola te mi so ste me pa fight tili e mo le wila patatu lo mo fight tili o te oso mai fa ma le fale sa o malo loan so e maua lalo le e mo le wila vele le langa tu le sami e maua lalo e lunga le sami vele o fa pe o ele a ngala to solo le mulon popuni vele ya to halu tono le fale vele ona e ele a fianga o le wila vele le ele so ona fa wa ai fa pe la ma wala le wila pipi ise ma o se tumula au vele lata e mo me o po vele man to la fale uma o le ground o le ele wire vele le sa me lunga le earth wire le lanu me mata mai lunga mita uma ata to aing e o la lo pala vele ta la lo le o le earth rod. A fa pela e koneti ai le wila le sau mai lunga fuile le aru i lalo. O le la ua ui atuai malesi wai aola. Nisa le ua positive malesi wai le watu. I le wila malosi le watu i lalo le ele vore wa crown. E feto ai lola ma le wila le ma le wai aola le sau mai lunga o pou fuile tono fale ainga. Ia e te va ai e le matua e le stama i mu fuile le tulo wasi o tato ainga. E mu ai tato mita. O ina la ono et matuata la lia ma mu fo le mita ma breakers e to ton e ma o matula e meise se fa avla ve tau mu matu malanga melta o fa matala lo ni se vai o transformers fo ele lungo po le ale EPC ma se anto dis o mu ma le si lua le so le lo la isi vai o sala fai o pe a todo mo le tise napit taro sia la sa va ve ona for il fa fita wa ile ta un fita feel like I have su to for will any transformers really e ma fai ona sui ai yo le tu la ngala na no knowing e fa ta di vola na pito se ya talo sia ya ma fai ona fo ya va ver fa fita mo na yo tatu tangata la le pito lo motu o le o matua wa pele le tisia na pito o me lana po solo le ta vidi le pata tu le mesa e fate io vole manto me ana nafi ona nafi la o le to inga pata tu vole le pa vole le faititi se ala ma tu alangi le ya la le lenti munga pe emo se wila wa le lo ai fate ia manto te me la wa uli o te ana le la afole lo na feito ona ai patatu ma wala lo le me vai le o to esel manongi vola la ta au mo va tu fo ya mo o chicken wing se por mo chicken e po ango me o chicken wing se vai o le mo ya mo to se wo ta fa lo tu pe wo to tau fa le tonu vola ile patatu le tele oi e o mai fala nei o le fa lo ina foi patatu e mo le wila patatu e ono le saunga le mu ia le so ona fa wa iso le fo le faf o le palasi mati munga fa pa to uti ele matua ti munga foi le fa palasi ti munga e fa ai tete la o le fautuanga e fa ai tete la mo le tatu tunu e me le tau o foi le o fai se tanga lava foi le ia ona tau le tango fia mo me ai le wa me po le wire tau lava langa ele tina i le fia anga tanu nga manono whatever na mali wai le emo le wila wa ma wa lalo o lo o pipi il tina le tau yo na lava foi le o langa tanga lava sa fai i le wire la le tau wai ma mali wai spakai i le mele e ele fai te tinga o foi lai tu langa mo meo foi le o ta vale ai emo le wila la le ma wala no malos e a fia ele soi fu al tato tu no se si ele a unga ele melo ta fa po ele a unga si le malo la le fa tu foi la ia la to ye fai mo la to masa ni le melo le vai sa vali le pong sa foi le po se le ia
O le isi vaenga o fautua ina le tātou tunu, i lātou ia o le au whaiva. E i fo i lātou na maari liu e lunga le vasa, i teimi o whainga whaiva fo le emo māua lalo le eletisi. Ia a o lae e i lunga o tūlanga o whainga whaiva. Ia o le mela lea e whautua mō nei teimi, wa fesu ia le tau, tātou wa ai atu Yemen, ma atu nuu fo i lele, e i Malaysia atu nuu lea, i mafu e te tele, oi, whaitau miliona tangata o maari liu. O no whanau, ma, tātou mawhana natu ia, tātou whaasua i whailesi o tātou ainga, ia, re toi, taunga le muia, on mea le sa tui e toi ia, tātou ia tunu o la ito le Pasifika whaile, o le tau whi ia toi lunga ia tunu te tele, so le, se ia ro lofa ia, Vaida ia fiang te tele rua fie la to I mana whane nātu es ono suinga o ngongo le tauro iei. Ia la to whane ngau si mea te tele kasa o me o ona ma me o la to taua ma mea nai whai. Ia lau whawa ai ne iei la to ia fianga. Whai tau miliona tangata e maali liu I mana whane nātu. E matau tia leo tau mai mom tau sila iei I lunga o tala foi le mai no mau BBC o CNN ma televisi ese de la langi Asia la to tato moni ma wina le tulang a wala tato e matua I fau le tulanga malo losima io fale te telefona fale fie solo fai lan io la fa fea la on pa o me se me fa pena si o tato to mai Sāmoa winti se Sāmoa tanto ta talo la I le tua. Ia, taulu fina ngalo o tanto taitai. O lo o sao whawhai lunga e whi tonu o le tanto o tunu. O la ta whautuanga. Se ia lo lofa nei tangata. Se tō ia. So ia le whai nai matau e misa tu lou la valenga ngana. Ia isi o tato ainga. E mene mei te talo whaatasi mtato. Walata le, toi teimi o le lalo langi, o whe ele mea le a whai e nei, mea pe a o ina, o mo leo langa nei, o whape nei lava tātou, tā pena, ia tātou mou o le fia o le whea alwhaninga, o a maanumi wa le lalo langi, o le lalo langi o maanumi, tu lou fo ele na ngana se o tātou ainga. Ai tau ma whai a sa ile le me tamisolo e ia mea umo whaafita o li malu I tau leo langa. Ai e maua le tasi ma le file mu I le atua o Sāmoa e mapo I tātou ma maua le toa I mea uma mtaimi uma e ai maise la pe ao o ina lu tiro tātou atunu I mana wha le nāturu maa fie o le tau le upu le ainga Sāmoa poto o lo wana tā ofi o le ainga o Sāmoa poto e tasi a tātou tasi le ainga I Sāmoa Ea ai tu mai lola le whaaleanga oe whanau umata toa le tua le ea se tasi ese o le ainga ta umai le tua lo nā tarima lo nā whawhine o suri o le maro le tua tato mawhawhau e le nei aso tato tatalo ai mō ta penanga ea ai maise o lui tau o lo o awhiai si o tato laro langi ma lo tato tenu ia mu ia tato nai maua tato o moenga me mo moe ai o nei tau mafa whape nai Sāmoa ai whawhena I o tātou atu nuu I awa le ua maari liu nei o tangata Sāmoa o mea mana nofo I whale te tele o le ua whaatama ia nei le ua o mai le levo sa ua maa wa lunga I le levo le ua I aisi tamai tamau a inga whaasoa tātou le nei teimi vi ia le tua maua ria le tua oi e tufa na I le tua oi me tau mafa o me whainga ruenga o me whaife au ia so oma o le ata atu ata mai whaasoa eo ai tu tonu a onga e alista mai titia lofa fo ai lana lunch fo le share ia whapena ai tu tonu ngā ruenga o mamantua o le pālangi ia ta ilo iai al menendo o te loia o ia pālangi fo isa matono nofo le materino nofo na mas pālangi tau no nofo so ia ere ai fatu mele lo te lo mo papalang
a fa pe fa tau ma falpa e ai fa pe e tilo tua fele e le ke pa ora na tu pe foi le por tau Sāmoa a mo la me se ele me faina ai foi le tilo tu ma to ele me faina ta ai foi le pete tau ma fa foi le ale ma tu no foi tu sa pele tilo ses a le la ngona e se longa la o te le fa so foi o mai tat o li silate ele la val tau ma fa foi o mai me ya la le me yanta ai le ma ona foi le ona la me se va na la o te sola foi pe sola foi ai na foi na o matua mole le la walo foi le fi tau ma fa en ma fai lo na ma a le o langa na Sāmoa ele ma fai me pula e o tua oi e fa fena fai atu papa ki le se me ave o alana wa nga mo su o mo pusa tu o lava la ingal manong el vai mo e o langa Sāmoa fa so melana ele mo ia tu no ia alela o palasi fo le level o nei tangata mau mea ma millionaire fai falte tele ma hotels me pena ia o sidi tu el fa so le wa mai le tu e tato ia la me le tato te fa ta se le tu le ni aso ina o tato wala mai ma to wala fa me mata la mai fo I fa nunga le lei ele puinga ma le tau singa le tu mai le na pong sa mo vai atu nisi o tato le o to o tu ye le malo le fiafi ma afilia mal pong sa ia awa la veina le tu e fo fanga ma la singa le aso sa fenga e mi se tu te manga wenga ia fa malo atu si o ainga lo mafta mai Erica malo lava Ashman sare ai u sare mai Ashman sare ai u ia fa tal fatu fo ia wow si o friend of wow lo mafta mai ia fa pena foi a Melia fa tala atu ia Erica mo oe o ina ai le si le uma fta mai tata ma foi ta lofa lava so fo manvia ia o Meleane fa tala fatu foi ia pasi Nicolau lo uma fta mai o ile si lo uma fta mel tata ai o ile foto asa ne o ia Melia lai ai le palangi ona o lana tupe au tata Sāmoa e share tātou lana o māsani e tātou atu no pele o Sāmoa sa o lea ia le māsani si le fia le Amelia pālangi ai au langa mafovoi o lan tupe au tātou me lana a fua ile men pālangi e le māsani le pālangi serious? Are you serious? Wafu e le māsani e la au tātou la tai kai ha e le tal tonu palangi pe fo ai se me fo le po se me fo ai el tata e se tanga te la e ma sa ni la to au tata la e ma sa ni o le fa fitai la po a o fulana mo le lo fa so wala va fe lus fa so e ia menel ma fo fo e si fa so e angele le e te tau ana e si fa so e foi e tau ye le angele le o tangata e pena le wing o tata le Sāmoa ma le wing e o le winga fa kerisiano o ina tato o le lofa i le lofa e fa pena la van fetu fana i tato Sāmoa e I foi lisi me a tato le mero le winga le o le Sāmoa e le mwhai ana ave seina se vanga na ua matua onga lava se me e tinga i le fina ngalo ai nisi po a inga tua oi e me la e ua fe se ai ale me na ine mafai tu tufa le me ave foi na le uia ne fallinga ana o masani ne me na fola mai matua na sa wa tufa mai tua oi I le la wa misa nei la fa na ai tufa ave fale pa ko me inga fale oli aso se me ngale ave fale finka va na ngala I lo makui fale ma makameki e va tu foi ma modu malta mai titil tua oi fole le posteniti sa foi me ai la fe mai ai mai o ai fa wale ma faiana wale ma saninga ona ole va fe tau sia I le tua oi o ainga o tua fine le tua ngane le tua fine fa pena fa uso fa pena so I fanga le langa le America mo oi wa leva le manongi on le vai mo e mana ve inside the next door
Ia, e whapena la wala soi fuanga le tātou te ora Sāmoa, o lo manuia le nei asa e vi ai le tua. Ia, le ua, le nei tala whātai a pia. Ia, le vainga māsani al taulanga pisi, ia so. Alai maua le talo, la ua fu e atu lo wa o atu ia, wa tau atu ia vang vai o sua vai, ua fu e atu ia, fale enga vela vai o le talo le ulu. Maua le ulo, maua le ulo, maua le ulu, maua le ulu. O le ulu maa fala feo lolo, se futa la, a toa. Ia, maa fala feo lolo, ono tā la, ono tā la. O le tau le tama i tū talo whapea, 5 tā la. Ia wha solo tuele le ono, ia fitu, valu, alua i lunga le tau o le talo. Se furu 5 tā la tau o le tau, whai fo ilea, pe se furu ea whai e tuton, pena, se furu pe se furu lua. Ono tā la le whai ai e lengi, ia e whapena fo i le whai ai atu pe a maua e ono tā la fo i. O le ta mula iai se furu ta la le fasi ta mu ea fa pena la faso so longo me tau ma favela la iai wala le sa fa tau ma favela o no le ngas o ta ma ea la fa pena la vala el tau la na le tau langa o le niu fa ta la niu la titia 5 ta la ea fa so tau na tol ta la fa ta la 5 ta la le tau le niu. Wa me ai o mai e te malanga mai nei sio tato ai ngai o mai lo fa tau pe wa leva na misia mano i mo ia tau ia fa vela foi lele ia umu vele tono ovengi e le mo mano ngi tau vela foi lele apo el tato me ia me vele e tau sua vai e le mo wa nongia o le tau le afira ia e fa e ai to tonta mai a moto foi le fa pe 5 fa pe ni te le 5 e le sfuru 5 ta la pe sfuru varta la le stemi o lus futa la ta o le fina e lo to e to ngo fiela e al tamale ai fa ta o ta to fo le ma to tausi e po se malanga mai nei o fita o mafa se furu 5 ta la le fa di fufi ma fa di fufi la na e ono e fa si ufi ton an palai mau e o le ta o to ta foi le o me e mamla mai e a luatu foi fa pe me se fa ta ufi foi le fa ta fa di fufi e não fa pa u a me no mai não fa pa u se fe e não fa pa u ma o ele se furu 5 ta la sa du se furu o le ta wa na fa se furu 5 ta la e te fu o masau o ese si fa masau o ese si o le au fai fa le ai ngama au fai fa dif fa pe na foi fa di futalo ia mal fa fu fai ma na o mix te to me sta fa di fu mix na ia o talo mal fa sa fa pena voi pe al mix o pinati voi le pinati la tu ma wala na kale suave il 5 ta la 5 ta la ta mana i fa popo mal so si pe do ta la 5 el so si la ia ia le vai mo pe to ta la 5 le vai mo a to voi le foi e lo to ma fa pe malanga mai nei fa so anga foi le nei me ai a to ngo fie fa me amelia il fa so amelia ole ma nei ole tongo fio tau talo ia o to ina isa mo amu ia o to ia sa le mo talo lus futala o talo me o falinga vela la le te fa so to ia o talo le tu ma lus futala ia talo ala popo te le mo talo e fa pe 5 te mai talo le titi foi le ia nei mena le tato ma ke ti tau le se ku kama so ta fiu me su e ku kama ya so to anai ia male tamato fa le mo se tamato mo ka pis so le sa va ira le sa uai mo ta mai stol foi au ta fora wala ina le sa mai sa tua e sa mai anga i sa lolonga ma ne yo ka pisi vai o ka pisi saina o tamato popo makoko Sāmoa o mo meo tawanga o esi me pa pena la mo ma nei e o te fia la e fa tau ia me nei tatu tangata ia mo ese re foi ia ese mai vaenga ia te le la to fa to ngale mai isa lolonga nei ainga le mama o tua ia se Filipensini sa o le pasi por ta vale ia va e lolta mai lau foi au ta fa la foi fa tau ma nei e o tau me ma felesia la to foi ia fa to anga mo me o fala au to faisua
Pa pena. O te mine whala au tau mawhamata pe o le mango a voka. Lai mo le a voka, te le a voka, te mine a tau mo fi tō tā la, lua tā la, lima, wha tā la fua la po le a voka fo i lea. Ia, nei mena e tau tā nei au tau, e wharoro nā le, mo a tau mo fi nei a tātou, wanga nā ai la le, tāra whatari, ia, tāra wharusu. Ia, ai, o lea lai maua mata, au tau leila se, o se mango, sa il te mina maua tau e nei ale vi, o lei se vi, lai mo le lopa, no vai le stona i le lopa, fiu me ngungu lopa, vele, o la aso a taru le sisi ngā fua, vele mantua le lopa, pae pa u lopa, solo le tau langa mal pa u tolo, o tau le va, ai ala se tolo, mai tatu tau langa, se e toi vai se tolo, ya tama ponga foi le no tau elisias o le mo tama foi e lau te tele a ponga foi le tele ala le me malu foi le mo le suar tolo tama o le tolo uli foi le mal tolo me mata foi le ya o tau le mo la se tolo foi le tato marketi a tamana o lopa ya mana na te fua sa fa e lunga se me foi ma fua o mal fe o e tangata mana tutang ja, no fa scaia. Ja. Le fa cul pas. Ja, allora na tonga de la ya so sa. Come qua. Ja. Le. Ja me fa ca. Fa pena. Tanga me fa tau lang Ja, uiole. Si fai ni stale per tanto il terimo. Se tanto voci na musica le mai le lauso osso per la ide ne hauki.
tala fatia sana livi le mafuta mai. Man mi ai au tatua na me sa faila so le ngunga ropa. Patalo fatua le fionga pali sina leo no mafuta mai. Talo fatu ia sange livi le mafuta mai me se foi tupo muri au ia soi fo manuia ma no la vale sai ia ele nei fo iaso Oh
whaapea pisinisi tau whale ai. Ua whaia le nei whaai unga, e tali whai tau atuai se. O le am whaia i le malo o na whaatinoina, ma whaanati ai ngā luenga fisoswani, mo e toe whaalelei au nanga tau elitise atoa ai, ma le whai titia o a afianga i le atunu. Ua whaia le nei whai unga, e tali whai tau atuai i le tūlanga ma ale, wai e nei le tau whaasosoina, o le elitise whaapea afianga i le atunu. Ia e au fia ai, a afianga i tangata lautele, ma le saunga le mua fale, ma mea tō tino tau elitise ua whaaleanga ina. O a afianga o tangata lautele, mai le whaatama ia ina, o loa tā umawhatu aisa. I whale o loa ma whale si i atoa, whaapea pisinisi tau whale ainga. Ia ma tātou ainga taitasi. Whaapea foi, a afianga i pisinisi māti nae, o lo wha moe i aile tamau ainga o tangata lautele. O lo o maita wina e ono o atu i le 10% o le tamau ainga o le atunu po le GDP i totono o le tausanga lua fe lua 15. Ua afia ona o le tūlanga whaale tonu o le elitise, o le fua o le 10% o le tātou GDP. A ile taimi nei, o loo ngā lulu e pēa le whaalapo pitonga o mādosianga tau elitise. E toe whaale leia, le au nanga ma le whaasosoi nātu o le elitise i vāenga uma o le atunu. Ona o mafuanga e au fiai, sa whaatana no ina fo i mua, le whale tonu wa iei afi te tele i le whale afi fianga, ma ua afi ai se vāenga tele o le motu o upolu. Ia, lona rua o le whale tonu i waia malolosi, o lo o i lalo i le ele, o lo o whaasoso ai le elitise. Ia o le lona tolu, o le motusia o laina, ma le whaaleanga ina o pou mōli, i le malosi o savili le ana tula i mai i le asosa so iwa o mati o le lua fe lua 15. Ia ma le lona wha ua maita wina pea, le siitia o le maualunga o mana onga tau elitise i tutonu o le atunu. Ma ua atili whaupopo ina ai le elitise mo o mia, pea whaatusa atu i le elitise maua, ia ai maise lava i taimi o lo o maualunga ai le mana onga tau elitise. O lo ngā lulua i tu tina uma o le malo, ina ia fo ia whaafita auli nei. Ma e avea ai le nei a vanoa o te tuina tuai se whaamatalanga. I le tūlanga o lo ta oto ai nei a tātou ngā luenga. O le asolima o aperila o le tausanga nei, o le afuafua e taunu mai ai ni afi te tele mai fafo, ua lisi na mai mo le toe whaalelei o le au nanga mo le motu i upolu, a o tali ai le taunu mai o afi tū mau, i le masina o au kusa o le tausanga lava le nei. Ua mai a o na whatawina, o tonga mo o mia, mo le whaalelei o afi te tele i fianga, ma o lo o talia le taunu mai, mo le toe whaalelei a ato ai, o au nanga tau elitise. O le lona tolu, o le whaamautuina i se taimi vave, le whaatinonga o poloketi mo marusianga whaafawina po renewable energy. E tali atu ai i le si i pea o manaonga tau elitise. O le nei polo inga, o le a whaamalu mo le tolus fuluaso, ma o le a langolango ina ai tau mawhainga uma a le tātou malo, e le ngata mo le toe whaaleleia o le au nanga tau elitise mo le atunu atoe. Ai whaapea le whaatinoina o ngā luenga e tali atu ai i a fianga, ona o le whaale tonu o au nanga tau elitise. E au fiai, ia
muamua o le pape whaolaina o afi ua lisiina whaavaitaimi i le masino a Perila. E whaatali ai le taunu mai o afi te tele ia au puso, ia whapea mo le toe whaaleleia ato toa o le au nanga ale whale afi i whianga. Rona lua, e whaapawhala totongi o tiute ma la fonga mo afi, me whai ngā ruenga e au whiai, ma malo si anga whafawina o le a whatawina mai mo le whaaleleia o vaenga. Ua whaale tonu wa le whaalapaputonga o malo si anga tau elitise, ia whapea ia pisinisi, whaalapaputonga, ia whapea fo i ma tatou ainga te tasi. O le lona tolu, o le whamautu por kalame so soani, e whamama avenga mo ainga pisinisi, ma vaenga maoti o le tunuu ua fia. O le lona wha, o le whamautu o atina e so soani, vaenga tupe matomai whapitoa. Mo le whatinonga o fuafuanga alualu mamau, a le whalapaputonga o malusianga tau elitise. Lona lima, o le whatino, o tawhaioi, whaalitu la fono, a le komiti mo whaalabelabe tutupu whafuasei. O lo aua iai i tu tino uma o le malo bisinisi ma whaalapaputonga, ina ia ngā lulue whatasi mo le toe whaaleleia o au nanga tau elitise whapea fuafuanga mo le whaaititia o a fianga i le atunu. Ia Sāmoa e le mawae le anganga whaafitai i lo o tau sao Tautua, e ala i le langolango mai i ngā luenga whaiwhaipea al tātou malo, e tauala atu i le au nanga, ale whaalapaputonga o malo si anga tau elitise. O ni tanga e whai i vasa, mani tonu e le tuā le tau mwhai atu o le malo, pe ana le ai lo o tau whinangalo malamalama, e langolango sua, ma ono sa ia ai le nei ngā luenga whita. Ia, whaafitai tele, i lo tau ono sai, ma le lava pale, a o whaanga solo ai ngā luenga whaaleleia, a le tātou whaalapaputonga o malosianga tau elitisi. E momoli atu po i le whaafetai, ma le whaamalo, a le tātou malo i le au whai ngā luenga ngā lulue, a le whaalapaputonga o malosianga tau elitisi. Malo le Tautua, whaafetai le ngā lulue, le whaalongolongo ti ngā. E o le atua o manuia, na te tauia lo o tau wafu sina. O lo o tātou wholaupea, ma lui tau e ui na tātou wholau mālie, i le laulai o mtāmatangi, a o wala mai ata o tau leleia. O le tatalo, i a lofangia i le atua Sāmoa, ma le whenga i ai ma lui tau uru soifuanga. Ia awala mai a lona whinangalo i whaatinonga o ngā luenga, ma whai unga whai e ona tangata. Ia tu maupea da tātou whātua, ma le mautinoa, pe luati a lava tātou i puawa, ai tātou te mapu i whangalele. O tua atu fo'i o le lolo wā, ma le mafa o timunga, o lo tu mawai pēle sulu o le la, o le alofa tu noa o le tātou tua. Ia tu mau i le alofa tu liloa, ma le whinangalo whaapaolo le tātou tua. Le whai ngā malanga a Sāmoa, so i fua mai e manuia. His Highness the Head of State, a Fionga Tui Malili Whanu, Valeto Aswalovi II, pursuant to Article 105 of the Constitution and acting on the advice of Cabinet, has declared a state of emergency for Sāmoa for 30 days, effective from 12 a.m. Monday the 31st of March to Tuesday 29th of April 2025. The proclamation of emergency enables the government to implement emergency measures
necessary to manage and restore national energy supply, protect public health and safety, and maintain essential services. As a result of continuous power outages and electricity rationing, the government acknowledges the significant impact on our people and economy, and noting that, firstly, the damage to household utilities and the safety of residential buildings. The loss of power has compromised the storage of perishable food items in retail and wholesale outlets, as well as in households. Thirdly, the impact on private businesses and corporations has been detrimental, affecting operations and livelihoods. The projected economic cost of the crisis is estimated to reach approximately 16% of GDP for the 2025 calendar year, underscoring disruptions to national productivity, public services, and economic activity. The Electric Power Corporation has been working tirelessly to monitor the situation, identify solutions, and minimize as best as possible the impact on essential services and the daily lives of our people. Multiple factors have contributed to the current energy crisis, namely the mechanical failures at the Whianga Power Station resulted in the loss of primary generators that supply a substantial portion of Upolu's electricity. A faulty underground transmission line disrupted power distribution across key parts of the national grid. Thirdly, severe weather events, most notably the destructive storm of the 9th of March 2025, has caused widespread damage to energy infrastructure and further hindered restoration efforts. And fourthly, rising electricity demand has placed additional strain on EPC's generation capacity, particularly during peak consumption hours. The government is pleased to provide an update on the priority actions implemented to date in response to the ongoing energy crisis. Firstly, temporary power generation units are scheduled to arrive on the 5th of April to provide immediate relief and supplement electricity supply. Full power restoration across Upolu is expected before the end of April, while awaiting the arrival and commissioning of permanent generators in August of 2025. Secondly, overhaul parts for the Whianga generators are currently being procured to restore them to full operational capacity. The government remains committed to accelerating renewable energy and grid reinforcement projects to strengthen and diversify the national energy supply. The proclamation of emergency will enable the government to implement urgent measures to stabilize the energy supply and mitigate the impacts of this crisis by, firstly, ensuring the timely arrival and operation of temporary generators before the end of April, ahead of the permanent units scheduled for August, along with the necessary overhaul parts for Whianga. Secondly, the lifting of tax and import duties on generators and other electricity-related equipment, including renewable energy systems procured by EPC, households, businesses, and organizations for electricity generation. Thirdly, the mobilizing of additional assistance and resources to support households, businesses, and private organizations adversely affected by the crisis. Fourthly, securing
additional and targeted financial and technical support to assist EPC in implementing medium to long-term remedial works, and fifthly, activating a whole-of-government coordinated response through the National Emergency Operations Centre, or NEOC, to coordinate government's response to the energy crisis. The government acknowledges the significant hardship this energy crisis has placed on households, businesses, and essential services across the island of Upolu. We want to reassure everyone that restoring a stable electricity supply and supporting those most affected remain our top priorities. Every effort is being made to respond swiftly, minimize further disruptions, and provide relief where it is needed most. With unity, resilience, and collective action, we will overcome this challenge and move towards a more secure, sustainable, and affordable energy future for all our people. Whaftaitele, and God bless you. Sāmoa mai. Anerep City. Awa o lea ua whaitau vai aso talu o na amata o na whasosoa tatou elitise o na o le lava o le elitise o le whale tonu o afi. O le ngaluenga la lea e sāfua i ai le whai o le whalinga lea o whalawlabe whafosei. O le tau mai tau lea i le afianga la tele. Ia o whamaumaunga o ao mai e le tatou komiti. Ia, o mea masani a fo ile le afia o tatou metu aisa o foi pusa aisa. Ele ia se fala velave tau ele tise ua liputia mai whapea ona o le fala velave lea. Ai o mea e ono tutupu, mai o mea umana o lea e o te langona e o lo o awa o mai ai whamatalanga. E fua fo ia po ani so ani tatou te maua. E mawhai ona tuatu e whai ma avenga mo i lātou o lo afia le ngata i ai ngata i tasi. Ia, ai whape fo ia baengo pisinisi i mwhalapo tonga. Ia pena tuli lo mai lo siri I o le whamoemoe na o le mafo anga autu ia. Awa e te tau na iei le fua e whai ei le whaaringa lea mo whaalawilawi fuafuse. Ia o le fua la na o afianga o ainga, o afianga o isinisi. Ia matulang whapena o taipupu la I. Mai tai palemia. Mana ia le vaenga lona lua o le sipakala fo le tūlau e tolu. Le vaenga lua, na o lo whapea mai ai. E whapawhala ia tutongi o tiute malafonga moafi me whaingalo ngai au fiai. Ma malo si anga whawhawina o le a whatawina mai. Mo le whalelei au vaenga ma whale tonu o le whalapo putonga mtangalo ngai tau elitise. Ai o lo whapea tula o le mana ia. O lo whapea mai, whapea pisinisi,
whala potopotonga maainga o lau fesili. A whapela lea ua manatulo la le si ainga lea e au mai ia le lātou la wafi pe au mai fo ia lātou solar panels i le taimi le nei. Le ia i le whapitoa lea. E whapa fo ia le ingi tiute o lātou mea whaingaluenga po mea ia. Whamoni moni. Lea lava, i le taimi lea ua whatulanga mo le tātou whalalapi. Manule wo o mai le mai ki ata i te lo fionga whamwina. O lo te titilo a tue tonu vaenga ia o le a whamautu mo le tāpena o ne tue tupu spalavelave whapepeno o tātou iai. O le toe au mai o mea whalele iai afi o lo o iai o afi e lisi ma le la maafi tu mau. O la ufisili. E fia la whai o le atono se a whai ato megawatts e tatau ona run nai ia upolu ato ai comfortable ai le tātou tilo tilo loa pe o tūlanga le sasa wai ua seki le tātou. Aftai mo le whaafsili. O le tūlanga ia masani o mātou operator. Mātou te operator le vaengana ta o le N-2. Awa pe imi se whale tonu i afselua. E mo whai ona operator le PC. E taila, ele i mawhai i mātou na tino le vaenga lea. Ma fo mai la ona ua si tia mawarunga le mana o la tunu. O le teimira le sai. Tu sai e tohu sepulu me kawaki le tise mana ulia la tunu. O le capacity sai a mātou e tu sa le ma le tohu sepulu wha me kawaki. Me whai na mātou generating. Na ua wha le tonu rona le afile i fianga. E tu sa le ma le 5 me kawaki e mai ai. E ona wha le tonu pula lisi mātou wafile i tonu manono. Ia e tolu me kawaki e mwhaina mau mai ai. E mali mātou wafi o i fianga. O i taifanga. E lua me kawaki e mawai ona le iloa ilo le sefulu. Sefulu me kawaki mai le manusi anga le masani ona mātou ngā lulu ai. Tu sanga o le whawhita ulina. Nā rei lona i elfo whanga le soa soa le tise i vaenga o le tunu. Whaftai lewa mau atu e tolu sefulu. O la ufisili la, le site sili muli atu. O tato a filisi e fatali ne ia aperila mana ia malo. Maafi au tu ia e tau nuu mai ia au kuso. A o le ia i lava isi afie le tau mawhai whale lei. Pe a tau nuu la afia e au mai ia au kuso. Toe whafo i afia a pelila, a filisi. O le a avea lo la afia la afi la wha leo leo. Afia la toe whau nei e avea ma wha leo leo. Pe wha leo leo lo afia e tau nuu mai ia au kuso. Ia o tūlanga nei iai, mātau le fui o lo iai le fuafuanga fui le o le māsina o te sema tauna online mai ata to renewable solar energy i lalo whainga whapaanga ma le private sector. E tu sale ma le sefulu me kawaki o malusianga mai le la, ia ma le sefulu whai me kawaki mai malusianga fui le ima. O le nala to e whapopo ati e le tatou capacity fui le e whapopo ia fia ua mai, pe a vese tatou a fia. Tango la vano. Whaptai pe mol forsanga manino la fionga le pane mia la fisili la wa fionga CEO. Tuli roa tulawa ia tata wa fie lisi. E fia se vai ngā tupe polo whaanganga mo le lisi no tata wa fie la aumani. O le terminator sa ma le tasiti si ma le family o na i leono masina. O le seu fisili whaangal mo le manua le tatana noa. O le sa e sa noa le vai aso le e tau se fulu tau sanga le lifespan o le afi. A le leva tata wafi e wao mai a le upa le tonuna. O maua se mafuanga, o le atonu se mafuanga pe o paise suenga i le atulanga whaamolmol. Ia, sa o le wa umana whaia le suenga fule le afi le pa le tonu. O le tūlanga ia i afi whapene. Ia le vai teki fule tu sa ia toi ngā mea pule lo pima tua whaidia. O main components o le afi. E le ase se ngā pule le ma tawa le fōu e le umiana mai a whale tongu. O le ala ua umana mātou tala noa i le manufacture. E winga i whawhita ule le watulai mai a sa o le. O afi ia e tauna tōs tau sanga o le leia tu uia. E whaia lava ia le tūlanga pule lo le whaia pele service. E ma whai meita overhauls pēr o le tūla e te tau o te whatinoi.
Mole lava whamui, o le tā o le sitang o le sitia o le whangaina le tisi. Yn whaina mai se te le o le sitanga lea, what's the increase in demand over the past 2-3 years? Ia, o le mea le sa matu forecastina te una wha pasende mai te usanga ia te tasi. O le lua tōru, se puru pasende se tia le whangaina le tunu o le tisi. O le lua tōru lua wha, e se puru tōru pasende se tia. Sa la ua, te ua, to langa tu matu vule le tu leu pa Sāmoa vule le to ia lo pu loa o tō timu. Ona ua babe te lele. E whaonga le tu lua e tuai le matu. Ai sila fia le tatou tupu. A whape matu te mana a vule le whaatino le bainga le o wafi fo. Io wafi ia fo le medium size po se meo le lua meka waki. Matu titilo po se meo le se fulu masine po kiwa ila fetas. O to nga afi le ila fe fia wa. E lua le tolu tau sanga po kiwa. A whaila le sa sila fia fo i le mtanga luenga fo i ale si tia e tau sanga umale le mo umio le tis. Is it fair to say le ia se vai mamau fo i ngale ia mwhaiona whaatino ia ngaluenga ia ea mai e si afi. Ai le i tau nuu i le taimi le tupu i le whalau le pere melo i tatu. Sa leia, e umon whatatia le matu ta o le master plan for the next 10 years. Ai ono le matu titiro, whape matu o le si tia mawalunga o le whangaino le tisi. Ona le whatua umar COVID, le la whatua tele to e whaola o taus. Au isi tau sanga na soa, umatua si tia mawalunga atu. Matu tele i forecasting na la se 40% le, sa matu titiro, ia paula ba ona o le whatua umar COVID, ia le si tia lo se fulu, matu to forecast lo le 5%. E pita, ia o le 5%, a se 40%. Whaonga le tunu. So popo tua le tawala pusi. Ile si tia le o le manaonga. Pe o le si indicator le tau mai. Poi le ua tupu foi le tamawa ainga i te tono o le tunu. Ua ngafatia e ainga. Ia isi manaonga foi le whaaruai e tisi e maruru. Ia o le ua maua mai nei e taavale foi le o le tisi. Ia o le si foi melna. Ai pe o me umana i le mea leo le fuafua, planning, o a indicators, o ile te tau ona, a amatau na emo mai o na fuafua le ia o foi leo o ngā ruenga i tau na whaatino mai le taimi. But i lau whalongo atu, i le vā o le 5% i le sefulu ma le sefulu tolu, that's huge. Whaina whamanina le EPC e se ngau o customers whaonga ina le tise le ala iona sitia pe te le atu whaonga households pe te le whaonga pisinisi ai o mawhai wha iona i ai wale e wau ai atu le ia le tūlanga le au mai i e te tira i tūlanga tau tūla whono e mawhai iona whai le costing ina ia ese ai le tau o pisinisi ma tangata lātou te so ona whaonga ina, maolunga lātou whaonga ia ma households, pe awhai ese ia pa se kuna manmon. E lua vai ia le tuinga le whaonga ino le artisti, te solvanga le ta o domestic uses, ia ma le non-domestic. O domestic uses la ia o aina te tasi, aina mauti, a le vainga hule non-domestic, e la vea ia commercial, ia whalwhenga luenga le malo, industrial, ia ma le religion. Yo vaina lana, le mea lawa mātou mai tau, wo whaatasi a le non-domestic, ia ma le domestic consumers. Lau whianga le CEO whakataima lau wanoa, o le o declare nei le 30 days o le tausfuru asa nei whai ia ngā luenga le EPC ia whaanatina te au nei toi tupu nei whaalawilai, ai ta ua lau whianga i ono māsina le la rentai i afi. Pem whaiona e whamni e pole a saola le umi, lono winga e uman tolu sfuru i aso le whanatinati e experience ai le atunu ule peo le power tono le ono masini. Ia, te ua umana whailo atu le tatou,
statement lewa. O a pelila le fa pe tau mai ia tatou a fihaya. O a fihaya lana e toi fo i lo tatou i tise i le mea sa iai momu. Mataupule le APC. O se sile o mataupu le taupula le APC o le sile mataupu le sa i loa i te tono le forensic audit. Te pofewo o iai le mataupu le sisuenga. Oye, se sera le choice. Ya, le mpena e kari le. Taima le fasili e mole silakia ko e malala tonu ono mo pala songo pia ia le Tulama forensic audit. So leo mai ale vai na mo mua. Sa nga ilavan tanga lungo tupe. Ia le fua e wha o le kapineta. Ia le lipoti o le vai na mo mua. A lo wha ngā solo. Ia le vai ngā lua e tūlanga o atinga SS sa ave iai. Ia le focus for ia le forensic audit. Pero kari lai le io, ya. Ah. Le mai ale vai ngā lua le iai le tūlanga o tātou atinga e ia. Whaftai, tino lona poe whatutu ia le sufsiri le fitu loat manule e maua fo i le apanoa. O i se whamoe moe e compensate ia le afo ia pisilisi maainga ia wa afiala to me to tino i le motisial eletise. Ia ole winga le na ole fai ole emergency. Ina ia a saufanga ai lea o mai o ala o SS. Ai mai se mai fafo. Ah. Pale tupe la to po kalame mo fa la lave fa penei o tatou paanga. Ole fa moi moi na. Whaftai lava mo lea manoa. Lau pionga i le officer city, o la officili. Officili oi. O EPC, mon. Malulu atu. Ua lewa na tau sila fia o iei se whaale tonu i tatou afi. Po o ana whea wha mole mole na tau i loa ai wa i se tūlanga whaale tonu ia tatou afi. O lainga mo muana o la tawhisili wha mon mon. Ia, o le tūlanga pule na fia i le tatou tunu i matangi. Na le ana mo mo le tatou underground people pule i sota i mea fi le fianga i tatou main control center i Puloso. Puloso o lo mal matang. O le maha ai o matang. Ia e whale tongu e lolo tatou afi. E matau ino le aso sifuru mono mati le na yanga i lolo tatou afi le matas. O le tebi tonu le na matou whai loa tu ai wa whasosoa le tisi. O le aso mai tengina le aso sifuru mono mati. Le sila ofisili wha mon mon. O le asa fina ngalo pele o le 20% le sa tau kofi e ia le tau o le elitise wa fua i ona tūla i mai whawhita uli le. O ngale anga i le. Le tau whasoa soa. Tau whasoa soa o le tato elitise. Ia, o le peono whai atu hui le o le tūlanga le na fia le mechanico i feile le afi. Isi ima premature feile. Ia o le mena o lo matu tala noa i malmani whatia hui le te bine. No fionga tamai tai pandemia manu lava le o mawala o manoa wha mon moli. O le tūlanga i le tato SOE. Ia o le whauwa whapea mai ia i le lai tū vai. O whai unga whai i le whainga o le SOE e tawana watu tono panmene. Ina ia whai o se whai unga le panmene a pe o le wawhai to tasi. O le sia ofisili whamon mon whapea. O le wala au le SOE. Ia wa mawai ma le avanoa o le uputu sa o ai ana whao ngai tau te pule sa unoa ai tupele tunu. O le ase fina ngalo o le ufionga whamon mon. Ia, e re ia le vai mena tupu mua mua. E re wha moe moe foi le whaingo isi SOE na whai i tai le parliament. Na whai ale whai unga le pule whatonu. Ia, ma whautua i nai le au le malo. Ina wha ngā sorotu la ia le i tai le parliament mo le si le fia. Tulanga pena ia insinia o tātou wafi.
o lava tātou insinia lo whapea o na maintaininga ia fia I fianga mai si vaenga le atinu. Te mini o lai lava, o lo iai kore to mai, tu so o le tūranga pule insinia taua. E lua toi ngā insinia, e linga ngā pule o le mechanical engineer, o le tangata pule designinga le as. O mechanics, o nā tōna ia o le whātiko ika ngā luenga pule le toi whāli lei o vaenga mnomia. Paia ia service o tato, o lo nāmana I te mine. Lo fionga le whaururunga le whana tonga le tise. Le whatoa maua lea manoa fo I le fionga I le nei panga noa I le tau komiti whauwhautua whaula whakose e watua I pēni whasiri. Ua e tāu ane whasiri atu. O le tūlanga le ua I nei le polo inga lea mo whaulanga e whakose. O le ae tele tala le foi au mai fina ngalo tai o le atunu o le tuangai. Ia male lai tu I le sunga la uli male banga whai whatutua I le tō Sāmoa o tasi. Te le atu langa whaata manga o le tātou whalaputonga I le whai o le siaki o tātou wafi. E ua mafuai na tupu wha le tonu a ua tapa atu ele o lava I le tūlanga le tāpenama. Ai se miso fili ngano wa le ua maua le amanoa. Whawhangafonga fo le atunu. Ia pia no whai loa tu le teimu sola. O le whale tonu aia I se primatua whaia. Aringa luenga e whai e tātou hule le ana whape whale tonu. Whape ni mo whailo umata toa whiuta via. Aola e le lei ata toa whio lo le mopo ia le mo le au nanga le whapatopu. Le whale tonu le iso ongo wai lalo ele. Pe o ile na amata mai le whale tonu le tise mo tusi. O la sau tau si lai amisa le whatua atu lai mai fōi te ingo le whalaputonga. I company sa whaia ngā luenga lea, e le o iese tūlanga whātu la whono fōi le toi asia sia. I le ia ngawhala tō mai toi whāle leo vaenga ia wai le whape mai minsta. I le le whaingo so onga wai e le ini PVC paipa fōi le e pui ai. Ia, e sa o le ia tūlanga ina, o le mātauna ia titilo. I le le whati mai nō ngā luenga. Ia ina lape fōi whāputonga I le supervising o le whati mai nō ngā luenga. Ia o le tautonga na o le iei mātua titilo. E tupu mai whale tonu le so onga wai lalo le. Ai whale tonu mai le afis vianga, whale tonu mai tanu ngā manono, whale tonu mai ta elefanga. Pe watu tupu whaatasi ai se teime tasi. La sau si sila iei whaulurunga whalaputonga. Pise mea whamaisi, pise mea na whawhaua e tupu teime tasi. Ua asal whaiwai le asal masalo. Ia, o te le ai atu le natu langa, o le awhia I talifanga, onda ua tauha o le teimi nei e tauna pāmano loa, ia e suia parents fule le ua mausi le vibrations fule le awhi, o te tōma le tauna pātina ngā wenga le, e taulana pātina tono le tōmu masina le ua katila. Ia o le awhianga fule lo tatawa, e le ase se senga fule le malina awhianga o meto tino a inga pai pisimisi, I le tōna tūlanga fule le motusia fule le kisi o la fule a fia I fule tata wafi tūlanga le e o le mafua anga le o le mātou te manatua e o motusia o le tise te fule na whali tonu o le tau e ma le whali tonu o le tata underground tip e a fia I o tata wafi o lo whai iwa tata noanga ma le tata manifati ini tūlanga I o le a fia ma o tata le tise Half time. Yeah, half time mo lava no. Ele se facilio se tu alalo. O le ola tato sa vali atu le state of emergency. O le tūlanga fo ele o le sautu o whamatalanga ma le information. E tuai o le saula vai e fai se tuai fo ele o sautu o whamatalanga I mai official a notices me le malo e mo fa sautu o fo ele ia nisi o whamatalanga. O le whataita ingo le weekend. Some of the public nga panic for ele ni wala na wala kununga le media ia le state of emergency pa le fato a fai le so ia le proclamation o tūlanga le o le tualalo fo ele le ben fai
ona vave pe fa pe en tau fa mtalanga le taimi ona tu atu foi le tua ile awa foi le matou pitola au foi le fa sala wino tu langa wa ye le taimi ma le taimi a mese le tatou la asia atu ye le stay le taimi le tos fu aso le wa fa tu mo le tatou stay la emergency fa tai So tar e tua le mata pule. Ole no vai e ole breaking news al observer na la tua le weekend. Ya, tau te re mai lopo femea e maua mai e observer la to famtaranga. Ad fuanga ia. Ta pena le pepa al capeneta. Momoli le au malo. O le fuanga lava o le aso le nei e failo ai. Le lau failo atu. So get that straight. Le prepare umamai ia le process o le whainga o le state of emergency. I le whai foi la le state of emergency, le wa activate ia le tātou whaala potonga o whaala blawe whafose. O ina foi la, o le a fia umai ai, whamatala ngā le malo, matatala mai ai tua. Ia fuafuanga i lea taimi ma lea taimi, ina ia mawango fia ai. Pei fo e isi tātou emergencies fo ina iai. O le whaongaina le o le tātou whaala potonga mo le tos fulu aso lea e tau tali atu ai le tātou whaalavelave lea e tūlai mai le taimi nei.
Toe se fulu malfitu minute na talo le tulai tolu nei fo e vai ngore fiafi ia o le toe tu inatu le o le mea tu ne ia si le fia o wheleanga e le malo o fuafuanga mea uma o le e le tātou lava e le ngā ruenga lava si o tō tuangane o se uso foi ia o se atari ia te o tō o le tu inatu o information se mai Sāmoa ta on si le fia tātou uma pe tātou te ioe pe le ai foi pe ai at least o maua ia whaamtalango whenanga ai fuafuanga si o tātou tunu o tātou uma le tunu uma tātou o si o tātou tunu e whaame meo ma apele i le tūlanga manu ia ma e tālo sanga e mōri e le tuina ia manuia si o tātou tunu lai titi o Sāmoa ia mafuanga lea ia tuina tu e pe mōri si le fia si o tātou tunu ai te tātou tarano lai titi lau si o tarano lai titi lau val tūlanga lea ona sa le mawhai on o awai atu le press conference lea le teitai o lea tunu ona o le tātou tiute ma le taimi e le whitaui. O le wati klea nei la le mata le fiafia le tālo se fururua le poana nei le state of emergency po SOE. Isi SOE wa oma pe o tūlanga o wha mai. Sa wha tūlanga mai ai ia inga ma puipuinga. Wa ati klea roi state of emergency wa te ia inga e pui ai lo tātua tunu mai se afianga pe o wha mai. Ia le COVID le nei ai whai ia tari fofonga ia ta ofi ta te milea wa le mwhainto e whewai ta avare poloka ato uma ia le taulanga na paulo te me whai ta tala e whale o loa whai titia ia le whaatasi o le tātua tunu no whanga tumu ia e le whaile le tāwhia ia sauni ngā lotu me whapena. O le la wanti klea nei la ia le state of emergency lea mo le LTC. Ia aso si le fia. O ala ia inga. E le o paula le tūlang whaile le sao fif siri ai. O ala ia inga. O le pea o le paua. Ia. O a fianga ia le whapea a whaile state of emergency. O a sui ai se... Ia se me foi le peo le tise le ma fa so e tasio tato i u pol. Ia na fa fa le tonu mo transformers se vai pe no over tua. Ia report le fa u lava ia so e mo le wila mu ia transform. E le tu le i e nganga e mono. Le alu nga i fanga malu. Ia nganga e mono lua. Ai sa ufsa manatula afa pela po ane inga pe ia va ia wa pela le tise la fa so nei la le tise i ai mo ainga inga fatia fo un le lava fa lo to inga me fo le lo mori ia la fa tanga wa penta fa longa fa pena ia pe fa ana te lo mori pe o I mean sorry lo fa mori e fa tanga le ainga no la ia e fa titi me fa nga inga le tise I vaenga yo le tunu lo fa o ye le tala le ola le pau wal version te nei mal version nei sa ye de fa unga na pere mato na saule le afina le schedule o le va yaso lente nei il Beach Road la ve ai nei il no fanga le la vaia e motu tonu vai do tonu ile wala papa foi le I la vaia la lo ile alu nga tai tonga fu e o latu la le alu watu na inama le alu le taulanga. Ai pero la le sau anga I nei, sau I maarifa alu lungai I le parisi, alu lunga I le
papauta al watu e lau e taunga manono pe tu te le lopala ma mau le watu e le tui sa sai alu lunga e lunga e pe la tu e la vela nga e le beach road ma le palisi le fira na e sa wi na ia o le la ua o lo na pela le solua o le solua ma le stofi sa le fatulanga no le temi e pe le tise o le afo le o le ta le ono anga e le se fulma le le po a te ua pe mai ile aso lua ai o ile aso tofi vole pela le tise ya o foi la ile aso to na ile fa atulanga mai e pe foi le tise le po ile taleon le fia fil taleon ele pe fo o le pe fo ringa mai o le ele o ngasi le tise ia le schedule au mai el fa la po tonga al mal se anga tau ile tise ma te miwa fatulanga e te tau na mo sa hau ni a inga fu ile ele o loa la iai po le mea fa mai o la wola le si afi number fitu e foi e fa mtalanga intu mai tal e au tal fo e initial of inga wenga di PC e vai tele o nai vai ngalaia e le matua mai loa le lei po le fea tonu e ai ai lalo le fatulanga o puipuinga fo ile le tato tonu o mai puipuinga o a tato me alu le wila me faitino alu le wila me alu le LTC taunga tale iai ia fianga o le uti le faasole le LTC mai IPC awa e o le mele il temine e o la lai te va etua te longo fia lava le o staple le LTC te lo temi e te va tu pe e mou le pe e mou atu le ola le o morito e ola malos o te la tu fu atu le power foi le mita sa iai e testa atu le wila le sa mai lunga e le ato se lo se lau tos fulu e lo se lau lua fa lo se lau lua me va pena al tele tanto device po tanto machine e fa tu langa mai lunga e le power e mana o mia lo se lau tos fulu volts lo se lau fast fulu volts me pena e lo ausia la e pe o nai vaenga na sa fif siringi ai o le si foi mesa tauna tilo e le sa fif siri foi mo tele o manino le ai po ele sa deal male au mainga parts o totonga e fa fo e pe service ai pe ia file po deal sa o le fa la poptonga le PC anga i le company le wa fia le Mitsubishi lesa le ia fia o la tona lesa sa palaya parts o afia ai mise la fia ai pe sa consistent pe la sa le ia le au mainga o totonga i wifi le au siel tos furu tausanga ia lu fa le ton ele au dei taia la foringa mai o le service fatulanga o service i o afi ia ele o le lane pe o le mea fo ele o fa maoni insinia ele la fatinonga o la tau tiute ele va ainga o tato wafi sa o se fa soa le sa fa le fa ilo mai tato Elton le fa soa mai se tato tama e tunu ua ai le o le lei o na fatino i la tau ia tu ina tu ia renga ruenga e ia nisi ele o ele taea se whaamtalanga i lato o tato alum whanau lo ngā lurue whaamaoni pe wa ese vaenga au lato e fito i tonu iafi a tonu ele o whaamaoni il whaatinongo lato tiu te fuilia ia le nebu te ia ua whaapene Yesu tato tunu wanga i lunga le tūlanga le atinae o tato atinae o tato aingo le malo kompani me tūlanga whaapena il te mau aing ia a wo la lo le tūlanga e pamu mai e malo si anga le e una i pe o le eltisi o le vai ne ia o le tisi e una i le si tia o le tūlanga le atinae ia e ono te le loa ni tātou a inga me whaasoa fwoi lele e ono ia le whaatamala whaatamala whaatala le tiu te whaatino ia ma le whaangaio ino le ngā ruenga ia lewa tūla i mei e tūlanga whaapea
tātou te talo whaatasi si o tātou a inga le nea fiafi, ia mana tuane I tālo sanga, ia o la soi whanga ma leo langa, ia tātou te whiu whai atupu mai lose mea, ia tātou te whiu a whai le, ta te whiu ai, ita, e le ama se mea whai le, ia ai te talo ia, paulo le awala, e ma whai o na, o whai a au ia, whai o whai a au ia, ia ma wha pena whai tātou oma, e ne e whsoaswani e whai loa e whsoaswani mai le atua, e sa ili se awala, ia e mawhai o na lawe ina I tātou me wai a whia umā tātou. Na e tātou me tō tino, te lo se pusa aisa, o se microwave, o mea tau alu le tise sa afoa ina mai se tupe, sa lafo mai se leni, mai nai, tiu te mga luenga I le whai ngofi, sa ausu le ao ma le pō, ia e whaatino tiu te ono le tūlanga, e ati na e nei o tātou a inga I Sāmoa, ia e whaalonga mai, ia le ua whaaleanga ina le tise ia mea uma. Ia uma I mauwat, ai le tai ale pusa aisa, ai fou ale pusa aisa, o le ea maruru a whaale. Wa anto e whaale le, ia e whaase lau tā, la le na whaale le, ia le e o le tātou leiti o le na whaaleanga ina le amata ana, pe walua e na vai aso taluna, amata ana motu siele le tise whaafuase. Ia le anga le e maruru, ia ua vai le anga le si pusa aisa, nei vai whaapere e lena o tātou la, ia whaapena lolo al tātou tunu, uwelele tūlanga o tātou mea tau le tise, ia. Se whaasola ni aso mosi o tātou a inga pele, ia ai whaamangalo foi se au o nanga, la foi se manatu, e le tauta maali I whaafonga mai, ia nei o te mama, tina maa tutua, ia ai maise nei o tua whaafine ma uso foi, ia ai maise ia ni tala vau, te I foi o le au o nanga le si ufonga le lau mua mai Sāmoa, ia whaamangalo se au o nanga se upua la vale ia pele tauta maali I foi le whaafonga, anga ma le mai tau mai, ia ele tiuti le si ufonga le lau mua nea fiafi mai si o tātou tunu, ma le ofisa I Sāmoa nei, whaamoe moe ia maua se amatanga le vai aso I tiuti mga aruenga si o tātou ainga, ia ele anga le lei ma le taita inga saunga le mua le tue mea uma, watu lo tau soi fuama lo tātou wola ia awa lo fole tua ia e malu ti ai tātou I mea uma iai fo le tau singa wha wau le tua I lunga ia te o tau o te mamati nā mātatua mama papa so se tasi so se tafo le rolangi o lo maua le tau tua le nei ia anga le lei ma fso swani tu le tua wha afua lol soi fua ia fso swani fo I te miu o mai ai ti ngā o le tino soi fuanga matua mise la vai la toia fitus futos hanga I dunga ia wo mai popo nga sa o tala le foi fiau o toria lo overstay le o la fitus furuata usanga le fatulanga matus pa ia siria tulo ia wo mai ti nga le o la ma lo le on sa ia te to a manuia nei o to a malima ia le o fa amni nei ma to o ia no fa na light ai mai se tai nane se Tautua le o ale si fonga le no mo le fionga le lipule mai mātou nei lau whainga aruenga, ia Tautua eina lo tātua tunu. Manuia te lene nei, a fiafi ma, ai meise fo I le pōlo o ngai atu iai, ia meise lau whainga aruenga leo wasa ngai ane, e tau ave tiute o le pō, ia ai maa lole o nasa ia te tātou, mautou fo I le sa ngā lulue le nei au, I so o se mata whai oi, wa tu whai le tua ma tātou, I tā leni mea lo whai au nai, I so se me lava me se kalesia ma le Tautua ino tātou ai ngai nā ia ma nei Sāmoa ia whaamanu ia le tua ia te o tau umalava ia nea fiafi ia whaila ila stofi swa soi fo ia ma ia manu ia so
tangata ai roa ma'alumalama au se panga ole puai le wa masa ai ui idea o te talia malo ulotu fia fia ule oe se o te le abana ia ai fa ano ano ai olo wanganga a eita uso tutuila ua ela ita fai mai o Sāmoa i sisifo e mativa ai ngalo ia oe oe lava mai whanu maina o tau so Sāmoa se Tautua nā sia tai noa ko ai I mata e a whelele e mai moa le malo si mai le atua o le tama poto e fua fua o le ana e tau walea ai o matua ai fa ano ano ai olo wanganga a eita uso tutuila ua ela ita fai mai o Sāmoa i sisifo e mativa ai ngalo ia oe oe lava mai whanu maina Sāmoa masia na olanga na osia ie e lava lava e pala pala foi mea e whai ia na tawafa le ai le mea ai tu o apa e susule tina si ana tama tolu masina whawhangaloa I le mama ai se a e ala wanai uso e lo tau le ana mai e tama I moa a lele e o I o mai awane e tawatua I tangata sia tai